Миресајдиме хајдален, миресајдиме пејнален, тумен пенџарена опука дека 12 Ребул Евелија меѓе пенџар дол дека ороден денитало е пекамбереско Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Дујто и путитали одолеа со, например, иси амен јек јавер мишлене, односно јек јавер доказ дека о пекамбери Мухамед салаллаху алейхи ве селем итало пијамо ко 17 Ребул Евел. Таро шиинско блок, односно шиинска алемија, а веднајчи код ова истражувајте дека Олава керена таро 10 джи ко 17 Ребул Евел понеделник. А и сјамен хадисија таро пекамбери Мухамед салаллаху алейхи ве селем аля алейхи коте со ова керела месиум бијамо понеделник и о Ресули секова понеделник тумен джанина од ова дека увек постинела сине. Ама кога истражинге од научникија дали 12 Ребул Евел тари 571 година кова диве сине, дали сине понеделник, дикле дека од ова диве на сине понеделник од 12 Ребул Евел, него понеделник перела тачно ко дешефтато Ребул Евел 571 година, коте со итало бијамо Амаро Небиулла. Јек мануш, јек камно, јек Ресули, јек пекамбери, јек небија, Мухамед Махмуд Мустафа, ассалату вассалам, тало мануш кова со бүтүн и дүйнәја испати керелале, бүтүн дүйнәја зикри керелале. Пекамбери кова со сине прво створимо рухестар, а последно палуно ало ки дүйнәја е куѓа оштамбили, куѓа омехури е пекамбере горо. Тумен джалена бушукар и си доста хадисија, и си доста риваетија, окамипе е Аллах ескоро каши Амаро мандло Небиулла сине буд баро, па дури кој тан о Ресули вакерела и хадиси, куци потврдимо хадиси, кога со пренесенелале о Бейхаки, емо Термизи, о Муслим да пренесенелале, кога со Ресули вакерела башимиро камнипе, башимиро ашки, башимиро љубав, о Аллах створинја бүтүн алемен. О Аллах створинја сао створење со шајте дика, хем од ова со нашти дика. Мухамед салаллаху алейхи ве селем оле нанеле само вуџудско савршенство, него оле и силе батинско савршенство. Олеске си неправде са од тајна пердија, олеске си неправде са од тајна небесија е Аллахеске Джелешанеу. Дури чак шо више кој тан о Ресули вакерала ме диклум од ова со нисаво пекамберичи акера наникла. Нормално керела пелафи, таро оле скоро луќно путувајне, кога со итало обележимо ки Исра сура, оле скоро о мирачлуко, односно оле скоро о духовно путувајне. Предален тевакирал петаро Мухамед салаллаху алейхи ве селем, на не довола меѓе доволно и па сати, ек сати, дуј саќа, па саќа, цело разшајте вакера баши оле скоро обијантипе, баши оле скоро духовност, баши оле скоро джиндипе, баши оле скири победа. Воопште ке дујнеја, кога со емисија Амаре пекамберескири Мухаммад салаллаху алейхи ве селем ва аля алейхи си каѓа јек мудрост, си каѓа јек практика е барем мислителенге. Дури чак шо више морам те вакерам дека Амаро пекамбери Мухаммад салаллаху алейхи ве селем ва аля алейхи деја идеја, деја друмо хем е баре политичаренге сар тумари држава те водилен, хем сар тумаре манушеца те теребуди. Нормално дека Амаро пекамбери Мухаммад салаллаху алейхи ве селем ва аля алейхи овсине бичалдо са е алеменје, односно са е народоске. Без обзира која нација е тало, о Ресули бичалдо е тало, бүтүн
алемеске. Ови тало нормално авела таро арапско племе, таро Хашимие, таро Курейшија екстрана, али ов никогаш на невгириња ојавера племија, ова и идеологија си не дескири, нас само те анел о Кур'ане азимушани, нас само те пандел о ланцо е пекамберекоро та едилегоро, него ов исто агар ало те анел пралипе машкарко племија ко од ова време. O pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam si kagajek ahlako Muhammedije, si kagajek manušikano ahlako kova su valjani amenge primer tol, ne samo ko muslimansko verovajne, nego hem koja verada verovajne, soske čače o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ali si ne je baro misioneri. Tu ben džarena bušukar deka taro jek leskere najbare bukja kova so općinaja bud kulture, tradicije taro Arapija, kova sine bud berša i garena sine e Arapen ko bilačol drugo. O najbaro lemboro o verovajne sine ko idelo poklonstvo, kova so ov buteđe necar, hem teoretski, hem fizičko, margape i telo pokorenecar, hem ujedno anjajek šuši kultura ko Arapija, koja so odeja kultura posle i širi salni ko celo svetu. Tu ben džanina deka angla ko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam angeder tavel o Arapija koga ka bijanjove lenge jek džugli čaj, jek džugli kano evladi, paru nenala sine dživdi ki pun sađi kote na bijanjova lenge murš ki familija. O pejgamberi sallallahu činja odeja tradicija. Tu ben džanina deka isto tradicija ko arapska pleme, isto sine ageartaro aspekti koga o plemija maškarpeste marina pesine vekoncar, beršencar maškarpeste jeke peda jake. Ali amaro Resuli so pomož e Allaheskere objavjaja, so pomož e Allaheskere govoreja o ubedinja emanušen hem anjalen kojeg pravo drugo. Amen erat mangaja prvo te počina anglederte u kujna o romano Mevluti, kova so amen prevodin jemle, odnosno me prevodin jemle, hem pečatin jemle, ko ki romaničin, ki Holandija, odvajtalo akava Mevluti, akavajtalo romano Mevluti, kova so prevodi mojtalo tari bosansko čin, Andrej si ilaje romane, Andrej isi tu men dešej na dove, oti si tu men Esmari Lusna, oti si tu men i Ismil Azam, od oti si tu men osnovna sure, osnovna buka, namazeskere so valjanik manušte si to, kova su men misinava deka kava lil, ko prvo, ki, ko angleter, dešu panč, dešu šolberš misinava, keda me akava lil pečati ljubne. Pa angleter tu kujna o romano Mevluti, hem te vakeram nešto baši o Mevluti, sad amen trebala to obeležina oblijani pe pejgamberesko. Amen nas načinila to obeležina oblijani pe kunisavi širk adetija tekera. Di sabe bidatija tekera hem te slavina e pejgamberesko roden. Da, te slavina opes e pejgamberesko roden den talo je mušuži butikova su hasabija da slavi je pejgamberesko roden. Mada ko akava nego učenje isjamen duj strujenje alinija kola so vakerena deka šajte na Mevluti jemte označina to beležino bijani pe pejgambereskoro, a isja alinija kola so na ne složno dekera to beležina je pejgamberesko rodene. Moram te vakeram deka je talo dolajtare butari procentija, ovtovarde šu 5% osuniska alimija, emošinska alimija složi nenapete obeležina opijano dive e pejgambereskoro, soske odote ola uvedinje deka na ne isto širko, odote kedajamen ko mezdišija, kedajamen ko džamije, kedajamen ko tekije, kedajamen ko marekera, kedajamen ko te so isi narodo, te barvakera, odnosno te širina, o barvalipe, o baripe, te upoznajnaje neve generacijaja, koji sine amaro Resuli, koji sine ova nebijullah, hem soske ova losar palno, pejgamberite pano sotrini laso angeder neste alo. Sova kerla pes andre ko Mevluti, soske čače ko Mevluti, te vakere isile lakoro, isije e Mevluteskoro ohekmeti, isi e Mevluteskoro rahmeti, pa odoleske
ме припремегим туменге тисаве ука те шајте објаснинам амаре мангле джемаатеске дека оммевлютите укујна било објанди бе пекамбереско, било онакипеа каја дујна е пекамбереске, било кокерте укујна, било хакика текера, било хитане сунети текера, било те брандинепес дујтерне оммевлюти нане ништо ѓунај, нане ништо бидати, нане ништо билаче, него напротив, окова манушкова сока укујна оммевлюти силе буд баре се вапија. Не демек, соске, акава вакерава, соске изјамен доказија со држиско таро мавлюти, кога укујнела пес, сокераја амен, односно ко мавлюти. Јек дујто, сој о хикмети, ем котејтало о хикмети, ем мавлютеско. Прво, о мавлюти, учинаја о Кур'ани азимушани. А те учинал без о Кур'ани азимушани, дало аменге фарзи, кога со потврдинелале о аети на само јек аетија, си повиша аетија, ки сура Ал-Музамил бишто аети. Значи, те учина о Кур'ани, те байракера е Аллахескоро говор на незабрането, амен управо коме люди сокере байрараја е Аллахескоро о говор, односно учинаја Кур'ани, а одваја ми ги потврдимо го ајети тари сура Ал-Музамил пишто ајети. Тујто споменинаја е Аллахе, зикри кераја е Аллахе, кога со потврдинелале исто ки сура Ал-Анфал саранду пашто ајети. Коме люди, амен зикри кераја е Аллахе, амен байра кераја е Аллахескере, о анава, а од ова исјамен потврда, од ова исјамен доказ, ки сура Ал-Анфал саранду пашто. Трито пути со кераја, хвалинаја амаре посланико саллаллаху алейхи ве селем. Дали исјамен од олеске доказ ко Кураня, амен со ваздаја амаре пейгамбере саллаллаху ве селем. Еве, о Аллах вакерела амаро дужности тало, те следина амаре пейгамбере, те байракера амаре пейгамбере. Од ова потврдинела пес, ки сура Ал-Араф, желу бинду ефтато аети. Значи, те хвалина амаре пейгамбере, те байрара амаре пейгамбере, накераја ништо питати, накераја ништо харами, во аква случај, ке да укујнаја од мавлюди. Ја вербути, ке да јамен шукари паске. А дали тало забранимоте ке дамен, кој ме слиши, това джемаати со ка байракере Аллахе, со ка байракере пекамбере, со ка на салавати, со ка на текбира, со ка кујна Куран. Дали од теа мен кереја грешка ерат со ке ти саллем, а ке кана со кереја обијанди пекамбере. Аллаху екбар. О Аллах и тало радосно аменцар, ке да јек джемаати, ке дела пес шукари паске, е Аллахеске куана, а од ова потврдинала пеки Ал-Маида сура дујто ајети. Сар доказ. Јек јекесте си каваја покорност. Баншто факти, баншто докази, баш оммавлюти дека на не харами, дека на не бидати туку, налетало, јекесте си каваја покорност. Коте пишинала това, ки сура Az-Zariyat пишинала тачно, а да те дека о покорност си каваја кашико Аллах. Шовто докази, шовто аргументи улаваја хајбе. Наравно, те улава хајбе, пало кедима, секова кедима, каши Аллахеске кона кеда кераја, дур да сием, те да садака, те улаваја хајбе машкараменде. Дали забранимо те улава хајбе? Некој вакел, забранимо те, омулона хала. Омулона хала, оманушахана, мо се вапија джане мунески. Амен и това ја со кераја ки софра, амен со хаја од доја локма, амари това се ве питали, те джал се вапија, амаре мунеске со наклиту и не. Коте потврдинала пес дека исјамен правда, те хулава хајбе. Ки инсан сура офтото ајети. Тикен, акава ајетија,
роден ко акала суре, кади кен дека сакал аргументија со вакерава со амен керале помелути на не харами, хем на не бидати кардашани. Ефтато аргументи молинаја мен заедничко амаре шукари паски. Те деламен о Аллах рахмети, те деламен о Аллах берекети, те мукел о Аллах пи заштиту праменде, те нурлинел амаро кер, те анеламен ге слога кокер, те анеламен ками пе кокер, те мангамен машкар аменде, покорна тева е Аллахеске, ко те потврди мојта лакава, ки Ел-Гафир, Ел-Гафир сура, шо варде што ајети. Ефта аргументија вакергјунту менге чијакана, соске оммевлюти, те укујнале, сар со вакергјун, било башо бијанди пе пекамбере скоро, било башо наки пе пекамбере скоро, било керај хакика, било керај суннете амаре чавенге, било жени не амаре чавен, керај исламско пијава, било кереске сели неамен, било зијафети керај на не бидати, на не харами мевлюти течитина. Сар шај товол харами, те антина е пейкамбере. Сар шај товол харами бидати, те антина о текбира те ана е Аллахеске анамеске. Салаватија те ана е Аллахеске. Пазарем амен насием одобор. Кали чучеки годи, кога со дисаве алимија, таро дисаве тикне групе ко ислам, со ширинена кала афере, машкар ко амаро романо джихани, машкар аменде ко рома, кога со вакерена дека оммевлюти тало забранимо. А предарена кој тало забранимо, ки оммевлюти соске ко дисаве пубјаки Арабија окујнена оммевлюти. Соске ко Коранипе окујнена оммевлюти. Соске аменде ки Македонија окујнена оммевлюти. Соске ко Ирак, ко Иран окујнена оммевлюти. Значи, амен на вајнаните следина околе тикне групен, околе тикне школен, кола со тек аканале машкар аменде, хем чивена аменге групашко, хем чивена аменге мржда машкар аменде мире сајдиме, мангле джебахатли. Па онда ме пучава туменде, поред са акала аргументија, поред са акала доказија со вакерин туменге, дали шај тументе вакерин, те чива забрана, еммевлитески. Те насиклон од генерације, те насиклон амаре мануша, кој е пекамбери Мухамед салаллаху алейхи ва салем. А поготово, кога иси кити чип, хајловеа кити чип, хајловеа кити чип, емо тикно максими да шунела, хем таро тикни песиклела баше пекамбереске, хем баши амаре вераке. Ове луѓи тало понос секоле верникоскор, а мука и тало е мунафикен. Понос, ове луѓи тало е верникомборо, а мука, тежина, парипетало е мунафико, течаринака. Кога манушкова со забранила мевлюти, кога со намагила е пекамберските ширинел историја, кога со намагила е пекамберско барипете вакелпе, темпирате на песалјавате да не обитало мунафико ко ислам. Ове састе, акавајтало мројек тикно вакерипе башо ом мевлюти шарифи, козомитало баро,